Cancina, imaynalla. Ñoqa ipataqa Juan Suti, gerente hina kay empresapi kashani. Ñoqaqa kinsa chunka isqun watayuq kashani. Cochabamba llaqtapi paqarikurqani. Kay kutipiqa secretariaymanta willarisqaykichik. Payqa pusaq wataña kay empresapi llank'ashan. Payqa may k'uchi asiskiri ima. Sapa p'unchay pusaq kikinta kay empresaman chayamun. Chayamuyta wantaq agendanta qawariytawan llank'ayta qallarin. Sapa p'unchay documentosta umaqiqkunaman haywananpaq k'uchunchan. Chanta kay documentosta umaqiqkunaman raqachinanpaq apan. Raqachiytawantaq alcaldiaman, gobernacionman ima layan documentosta apan. Kutimuytawantaq computadorampi cartata, memorandota ima qhelqan. Kuskan p'unchaytataq wasinman mikhuq ripun. Sukhayaytataq watiqmanta llank'ayta qallarin. Payqa may k'acha ña tawa kikinta t'anta mermeladayuqta te ima wakichipuwayku. Mana pay kaypi kaqtinqa imanaykumanchus. Kay ñawpaq p'unchayqa Julia La Pazman ch'usarqa. Chay p'unchaykunaqa mana ima ruwanaykuta yacharqaykuchu. Secretariaypataqa Julia Mamani Quispe sutin. Hinaspa payqa kinsa chunka watayuqña kashan. Payqa Sucre llaqtamanta. Kay killachaw p'unchayqa watiqmanta La Pazman ch'usanqa. Haqaypiqa layan documentosta raqachinan tiyan. Haqay llaqtapiqa iskay p'unchayta qhipakunqa.